Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Aulia Hidayat bin Arbi Husin, saya nikahkan Rizki Atika binti M. Nur untukmu dengan mahar 16 mayam emas tunai. Saya terima nikah Rizki Atika binti M. Nur untuk saya dengan mahar 16 mayam emas tunai. Say what I'm feeling. I was born without a zip on my mouth. Sometimes I don't even mean it. It takes a little while to figure me out. And every time we touch, boy, you make me feel weak.